thi na ata nun na ziak tu sang te Ronald FSC bung ni chang lia tanga chang ruk pathian khongai na chu anasa in am mangai na chu athuk ema kan bo chiat na te awanga thi kan ni lai khan Kristanen min tinung ta hloma a khongai na awanga chandam inni Krista Isua chuan min kai thovin van huna te min thut ho tir ta a lal Isua khovela local chan hi keini mi hring te min mangai wang ani a ron kal chan dang anei lo athil tum chu dal rual ani hek lo keini suala tlu to te min mangai ema wangin nun kan nei na turin kan thi ai aron thia ni thum nia thole in wana alon ta a kan ai ron o vek tu chuan kan sual man thi na chu ataksa in hlan na a chuan min thi sak to in min phuar tu thi na lakata min chhuwa zalen ta ani kan sual man hu tur zong zong chu aman ron tuar vekin kan tor tur om to lo ani chu pathian an pui ni in thilen rual ani lo ni thum nia thole in a thole na a chuan keini po nun na nin min kai tho ve ani mi hring ma sa sual na awang khan thi kan lo ni to ma se Krista Isua chuan minung kan lo ni ve ta reng mai ani hi kan buai puya tha kan tho engma om lo ti thei kan nei lo thi mai chau kan lo ni to zo kan ni kha Krista chu thi na ni in a thole a van huna te a han thut tak angin keini po a thole na chuan sual ne tu lo ni ve to in nun tharin min kai tho ve a amar walin van huna te min thut tir ve to ani he lei tak sapu hian la om mai la van mi ni to in kan lei taksa aboral huna chuan a hnena chatuanin kan cheng ve to zok don ani Krista a kan chan hi aro puin a hluani kan ni na a pathianin afapa Krista a min ruat to hi mitam zok chuan rema ila kan pomin kan oi thei mi lo thin min da na ang kan loin pom lo na hian kan nun hi ati boi thin ani reng hi pathian min da na anga om mai hi a thlamon thak berin kan thiam chan na po ani mi pa le mei chi a piang kan ni anga kan ni na kan nun pui mai hian nun hi akal dik mai thin kanin pom lo chuan mi buai lo na buain sualin kan om thin ani Krista Isua pathianin afa le van mi ni na min peto ti kan riat hi lo nun pui mai ila kan ni na tharing tu tan chuan kan chan hi aro pui lu tuka kan ha adamin khovel thil te awang hian kan hual to lo ani hi engkim nei tu pathian chu kan pa ni in kan mamo engkim himin pedon ti hi achiang reng si a ama fapa ngei po zualova mi zong zong aya pe phaltu hian min mangain min ngai tu ani chu wang chuan kan chunga lalpa thatna zong zong awang hian atan kan nun ilan veang u van ram bol lo reng reng om lo na a leng mi te angin kan thiang hlim na Krista a omin moi takin a local le ma chuan ilo omang u ma ni lam in en chuan fel na reng kan nei lo Krista a ero afam kim na pek kan ni to aringa piang an boral lova chatuan anun kan nei na ni chatuan nun na a lu tur hian Krista a omin athiang hlim na trom puyang u min tho sak to po kan larin lo cheu chuan fel na dang thiang hlim na dang thiam chan na dang a om to lo ama a chau chatuan nun na a oma chatuan nun a kan lu ve theinan a thi na le tho le na trom puya nun thar nun
van mi ni om renga kan in ti bol hlo lo hi atu lani ama a kan om tlat chuan engtik huna po thi in ama po local thut ma se lau lovin kan om theyang Krista a om te tan thiam lo chantir na reng om to si lo rom bung ruk chang som matanga som pali a thi na chu sual lama thi hlen wang na ani a anun na chu pathian hne na nun hlen na ani chu tiang bokin nang ni po sual lama thi to a in ngai ula Krista Isua a pathian lama nunga in ngai ro u ti chuan in ti sa chak na zom tir tur chawin in taksa thi theya chuan sual hilal su se in taksa peng a engama thil thalo ti nan sual man tir to su mit thi zinga ta nung le angin pathian hne na in hlan ula in taksa peng te po chu ama hne na felna riam hreatan pezok ro u lalpan mal som cheu ro se